njengoba siza la okhosini sizokwenza icontent mhla ekhuluma okhosini esho yonke lanto ayeyisho kulalela izwe lonke wayethi ke eyami indoda engijola nayo ke ithini nangijolve nomfana omubi mina nanja ngijole nje ngihlephu somfana vele nisazobona nje futhi noma mase ngiqhubeka nempilo ngiyovuka nje ngeships lomfana Chisana ke ngiyayikhethela ngiyitomuzela ngangingeke ngiyoyifuna kwenye indawo ngoba engangiyifuna kwenye indawo futhi wezothini ngiyafela so ngangifuna kuyena and it's not like every day mina naye mesibonana mina ngihlezi ngifuna into ecijile hlezi futhi ngayifuna kwayikanye wangiphoqa wathi hayi akekho ready intombi ngathi itshitshe negane ngathi hayi okay sharp ngamiyeka futhi ngathi ufuna yena ukuthi yena abe ucream ebantwini mina ngibe ihlamba njengoba nananenza nabayihlama wena nje wena wabukisa nje ngawe watrenda waba yinja abantu bazi ukuthi mina ngangifuna into ecijile yakhe njengoba bengidelela kuyimanje kuthiwa asongaze ukhala into ecijile wena wara nginengane mina mfethu endala okusho ukuthi into ecijile kade ngayiqala sanibonani guys igama lami uMbaliza Madosha i-manager of the world nonke ke nje niyangazi mina akekho Nkosi yami umuntu ongangazi nonke niyangazi usisi nje ophethe umhlaba wonke usisi osebenzisa ingqondo odla imali yakhe anjani angayifebanga sonke ke siyazi okay namhlanje ke guys sika nje kwi hangout episode siyaxoxa ke la guys sixoxa ngayo yonke into nje ongayicabanga bakwethu izinto nje ezenzekala ku social media siyakhuluma indaba zabantu nje singena kanje kuzona sigena kanje indabeni zabantu so ke bakwethu angihambi ke ngedwa nginjalo nje namhlanje angihambi ngedwa ngihamba nananga Nkosi yami Zichaze ntombi zichaze sanibona guys uhlenge wakho malolo Ntombazane eyaduma icontent esithembu isithembu esiscam hamba nosisami namhlanje kusazoshuba ngaphansi mina ngeke nje Nkosi ngixolela ngihlekisa mina le ndaba le ngihlekisa guys kodwa ngiyajabula ukuhlangana nawe sisandla sami ngiyajabula nami ngangazi futhi ngicabanga ngeJesu ukuthi soke sihlangana indlela engangithanda ngayo umfana and mina ngitshela ukuthi futhi mfethu like mina ngitshela into yangempela ke yabo ngitshela ukuthi into eyenzeka ngempela le yanto leya as much as nami ngingene ngenhliziyo cause ngangiyibona into yangempela nje mina bakwethu ngangayibona into okudlala so ke bafowethu ayi ngeke ngizoke ngithi thasi kancane layo yazi ukuthi ngangibuka yona i-podcast yakho la yes bengilena ke mina eNatal ngaleso sikhathi Nkosi yami ngisawubabona ekhaya so ngayibuka nje Nkosi yami i-podcast yakho sithandwa sami ngabona ukuthi shame kusho lento engishayile bengingayo into beyiqala yebo lonto ukuthi mhlambe wena ke bowazi you understand mina ke Nkosi yami mina ngangingazi ehlengiwe ngikutshela ngangingazi nje like seriously ngangingazi Nkosi yami akazange Nkosi yami ugaya ahlale phansi namhlanje ngicacisela ukuthi no sisiphusha icontent la siyasebenza umsebenzi lona ungangeni ngemizwa nani and the reason why engaze ngezwe nje la nami ukuthi ngizokhipha nje konke ngaphakathi ngoba yini wasuke mfethu wangirendisa lento ayenza nakwabanye ke batrendisa ke wangirendisa and angiyithandanga leyo nto leyo cause konke besikwenza mfethu njengabantu mina bengitsho ukuthi siyathandana so ke ngiyavuma ke ukuthi ngibe yisilima ngathatheka but bese ngekho kodwa isidingo sokuthi angipost and iyona into engiphathe kabi leyo engenzana nokuthi ngize kube ukuthi sengiyahamba nje ngiyakhuluma but ke yabo njengamanje ngisho la sikwi hangout sikhuluma indaba zabantu kuphela ngiyaxolisa kwenzeke kwena ngibonile and bengazi ukuthi lento yenzakalayo egcineni izohlanganisa but I'm happy but ke kade angifisa ukuhlangana nawe konke wehle ngiyokwenzeka ngesizathu usho nangendlela okwenzeka ngayo usho indlela uNkulunkulu ayehlele ngayo ukuthi so hlangana ngale ndlela le ukuze mina nawe isazana okay ke bese ngize la bakwethu ke phela ihangout le indaba zabantu hlala so indaba zabantu ezitrendayo ke futhi uyena ke Nkosi Mfowashezi uyayitrendela angesimiyeke ke metrend Mfowashezi kutrendile utrendile uyabeka lapho Mfowashezi uthini abangani bakhe abamdlela umona nani okay fine but into eseyingiphatha kabi
kakhulu ngiyangena nami kulezo indaba ngiyangena nami kule indaba ukuthi manje ngazi mina engamkhiphe banganini bakhe warawara story angizwani ke namaxoki ngizwani nje namaxoki mina iqiniso ngiyalikhuluma ngifuna ukukhuluma la phambi kwenu maTycoon mina ke ngenza kwethu nginikhonzile and futhi umuntu ongenze ukuthi nginikhonze nonenze ukuthi mhlambe nibe khona enhlizweni yami uyena lo ebengijola naye so mina ngiyaxaka mase kube ukuthi usezoqhama yena usethi imina manje othe akalokho abangani bakhe abangani bakhe warawishi ngendlela achaze ngayo ukuthi mina engamtshela ukuthi abangani bakhe banjani njani but mina into engijwayeze oyena mina bekufike ngithini umuntu mengabe efike ngixoxela ngabangani bakhe ukuthi babhedi uzothini ngisayide nabo abangani ngeke usayide abangani kwaphela when we just niyajola ngani yami mina ngangisayida naye ngimsupporta futhi ngimbonisa naye ngendlela ayefike yena ngitshele ngayo nami ngitshela hayi ngeke baba shitha phela wena uyisithithithi yayibona leyo nto leyo but ngiphethe kabuhlungu ukuthi namhlanje uyabuya uzogqama la ngami kuma camera uthi yim engathi wara wisho story okwamanje ngizibuza ukuthi bahlanganaphi mina kwi podcast bengithi uyo confess nje asho ukuthi cha yazi into eyenzekile mhlamba achaza ukuthi okay fine mhlamba wenza iphutha ngokuthi angangitshela ukuthi mina naye senze content but mhlamba wayitshela ukuthi mina ngizokwazi mina bengithi yonto abeyoyikhuluma leyo ukuthi ayichaze nje ukuthi nami yabonga kwazi ukuthi ngithole ipeace nami enhlizweni yami ukuthi mhlampeni yena weza ngaleyo ndlela eza ngayo wayitshela ukuthi nami ngizoyifundela kwezami okay manje sekuyabugqimela kwezinye indaba zabanye abantu ufa abanye abantu abangangeni labantu mina bengazi vele ukuthi kukhona into abasusine ngayo sisuka nje sekwini vele basusana abatshelana nje angisho ukuthi yes vele bengazi ukuthi abamthandisisi ngoba into ebengiyifidwa uyena njengomuntu wami mina abangani bakhe ngibajwayeze oyena mina abangani bakhe bengiya kubona naye bengahambi ngale ukuthi mhlawumbe ngizwami ngiyohlangana nabangani bakhe engekho yena cha futhi nabo bebazi nje ukuthi umbali bamthola kumuntu wakhe nabo nje lokho bese bekwazi so manje mase sizoqhamuka yena manje sizothi mina uyena ongenze izinto abengitshela zona yayibona leyo nto leyo so nami ngagcina ke sengimbonisa bengaphela ngingambonisi njengomuntu wami but uyakhombisa nje umuntu uyixoki kodwa angimzondi futhi but nje uyixoki nje Nkosi yami usamkele ushezi uyixoki and ave ngiphathe kabuhlungu ngoba uyingane uqinisile methi ngimdala mina ngimdala vele but ngiyibuza ukuthi ingane enjani le nenza kanje why ingane enokukhohlakala emncane kangaka ukukhohlakala ukufundiswa yini because iqiniso uyalazi ngifuna ukubuza something konke lokho kwenzakalayo wena usamkelo usamthanda ayingeke sengiright yabo after ukuthi aposte ama conversation ethu sinaye angeke sisuthande lo muntu yabo layo ngangikhala impela mina yabo that time ikuphuma leyo nto ilawo lengathi hayibo kanti ngiyahlanya ngikhalela isilima phela lesi akwazi ukuthi umuntu mina ngikaze ngithi mangixabana naye ngithatha indaba zethu ngizothi futhi ngisho athiwa wengala it's not like angiqala ukujola mina ngaye kwakufanele yena angale mengala aphume kumina abone mina ama reactions ami ukuthi uma ephuma kumina ngizoyenzani it's not like ngizomamba ngenkani sasengekho isidingo sokuthi azongithi fuhlu ku social media kuyakhombisa njengalento aseyenza ebanganini bakhe yes angithi manje uyambo usekhuluma abangani bakhe kabi ku social media angithi ngoba yini kushuthi yena usephumile kubona so usefuna ukuthi nabantu abathi bathanda yena baphume kubona abangani bakhe uzobajezisela into abangahlangani nayo kodwa benze nje nabangani bakhe shuthi bangangiposti mina ba like bangashuthi namangifethekwini ngoba yena esephumile kumina okokuqala abangani bakhe because yabo after yonke lento eyenzayele phela bangifonelile nami sakhuluma bephathe kabuhlungu ukuthi awumbali mfethu usamkela usenza kanje how okay sharp like ngikhulume nami bachazela ukuthi hey bafethu and mina ngumuntu honest mfethu mina iqiniso ngiyalimela nabo ngibatshelile ukuthi hayi cha shame yabona lento ayisho uqinisile vele mina bese nginakho ukuthi uyabonga ibe nalonto ukuthi abangani bakhe because into ebengiyitshelwa uyena uya understand but bengayitshela mfethu ukuthi usamkelo mina angavela ashintshe nje engeke
uSamukelo bengimthanda mfethu yezwa bengimthanda sengiright ungimela but into engiyifisayo kuyena ngelinye ilanga inye ukuthi mfethu akhuluma iqiniso ebantwini asho nje ukuthi yena wayenze ngecontent kimi because akukwazi ukuthi angazongihlambalazela ukuthi yazi ngifuna into ecijile kwakufanele ngiyifune kuba namanje ngisawubuza lo mbuzo uma ethi yena uyangithanda ethi mina ama conversation ami naye ngangize ngiwapost uSamukelo ethi uyangithanda ngithembisa izulu nomhlaba ezangitshela ukuthi ngimthembe nani cabanga ngiye la kule ndaba esokhosini yabo okhosini ekhosini indaba esokhosini okay ngase ngimbonile ukuthi lo mfana shise umthetho wakhe uziphushela icontent ngathulela mase siyokhosini la mina angibuyisela khona emjolweni uSamukelo mase siyokhosini akahlala ngamuSamukelo namphansi wathi njengoba siyokhosini nje siyophusha icontent yabo siyokhuluma lapha senza ngathi siyajola mina ngangazi usokhosini selana mase sifike okhosini uSamukelo usekhuluma njengabantu abajolayo usechaza ubusahlangana nini kanye ngicela ukubuza wena wawuzothi kuyadlala umuntu etshela izwe lonke ukuthi uyakuthanda ngeke etshela umhlaba wonke ukuthi uyakuthanda uzovuma indoda yami ke angifice ngijola nayo since etwenza nami icontent uthi thini indoda yami ngoba wayazi kahle ukuthi akangitshelanga ukuthi njengoba siza la okhosini sizokwenza icontent mhla ekhuluma okhosini esho yonke lanto ayeyisho kulalela izwe lonke wayethi ke eyami indoda engijola nayo ke ithini uSamukela akamusa ukudlala ngathi akamusa ukudlala ngathi azozenza ishisa ngathi yebo Nkosi yami uyabukeka ungumfana nje obukekayo and asiqabuki ngayo umfana obukekayo asiqabuki nje ngaye wesipathi ke mina bangasha abantu bathini basho abathanda ngami mina ngijolve nomfana omubi mina nanje ngijole nje nehlephu somfana vele nisazobona nje futhi noma mase ngiqhubeka nempilo ngiyovuka nje ngeships lo mfana chisana ke ngiyayikhethela ngentomuzela angijole nje mina nehlubi somfana so yena angimayi noma mhlawumbe ebona ukuthi mangijola naye mhlawumbe sengiqala ukujola nomfana onjengana na ngangimthanda nje and ngangakufihla ukuthi ngiyamthanda but yena ukuthi azobukisa ngami la koSocial Media athi mina ngangifuna into yakhe nani ngangingeke ngiyoyifuna kwenye indawo ngoba ngangiyifuna kwenye indawo futhi wezothi ngiyafeka so ngangifuna kuyena and it's not like every day mina naye mesibonana mina ngihlezi ngifuna into ecijile hlezi futhi ngayifuna kwayikanye wangiphoxa wathi ni hayi akekho ready intombi ngathi itshitshe negane ngathi hayi okay sharp ngamiyeka futhi ngathula mayena ke lonto senza ngathi cha nje yena it's because vele wayeziphushela icontent wayengangitshelanga mina so wayesenayo ukuthi nalento yokusaba ukuthi uzophuma kanjani mina ngoba akangitshelanga ukuthi uyacontenta and iphutha kalitholi and nami bengimibambe eshiqi ngomthetho hayi baqhethela baba bethi vele kuthiwa i-red flag ihlezi ikhona it's not like umjolo ke futhi uqatshwa ngami sizele sinengane ngazo zonke indlela yokuphuma kanjani yena ubefusa indlela yokuphuma cause mina ubengakaza athole iphutha ubesabusathe utshela ufuna iphutha angatholi so ubese ngifuna nje indlela yokuphuma and beyingekho inkinga ukuthi aphume usengihlambalezela ufuna yena ukuthi yena abe ucream ebantwini mina ngibe ihlamba njengoba nananenza nabayihlama wena nje wena wabukisa nje ngawe wa trenda waba yinja engifuna ukuzwa ukuthi ihlengiwe wena wazizwa kanjani okay senihlukene ke mhlawumbe mina usanganayo because mina into engilwisayo mina into engilwisayo la ngilwela into ecijile yakhe cha ngilwela ukuthi ubukise ngami uwathathela nama conversation ethu azowathi pfu public uyithathelani privacy yami naye azoyiveza ebantwini ma VN why bese mase ngithi uyangiyuza bese yaphika uyangiyuza vele ubengiyuza vele ubengiyuza ngoba naku ukwaze nokushaya ama VN enzeni ngoba wayenzani wayefuna nje into azoqhama ngaye ebantwini ukuthi abe muhle ebantwini ngami mhla isephuma ngingabe ngazi ukuthi manje wara usho story phinde futhi ngiye laba abathanda ukuthini bathi ubekuhambisa ama restaurant ngakusho lo naseqanisa ama restaurant ebesiya kuona besibizwa as influencers uSamukelo une content yakhe umbani une content yakhe yayizwa mina bengingabizwa ngisho ngihamba ngedwa ngiyodla lapho ngidlele ngihambe nomndeni wami ngifike ngidle
thatha imali mangithatha imali ngihambele Hambele, yeah. biz not like bengidinga yena mina ngimnikeza ithuba empilweni yami ngoba ngithi uyangithanda kanti yena ungenza isilimo wazwahlehlisa nabantu abebe mhlambe bezoza nezinto mhlambe ezingcono ngaphezulu kwakhe even bona labangani bakhe laba sebakhuluma sethi abamfuni nani ubahlehlisile even bona kumina ubahlehlisile kumina because ube actor njengendoda yami kubona baze bahlehla abangani bakhe babona ukuthi no I'm sure baningi abantu abebefisa ukusondela noma bebefisa ukufaka isandla kumina kodwa bayazi ukuthi usamukela ukhona ngaleso sikhathi usamukela ikhita khona ngayo ukhona nje ngokuthi uyangisupport angeke ngize ngiqhamba amanga thank you so much isamukelo Shezi inkosi kubusise ngokuthi ungisupportile abantu bengihleka bengithuka ngisase simweni esibi waba khona bhuti waba nami wangiseka nje ukuthi kuphela into esengiphatha kabi ukuthi indlela ongiseke ngayo angazi wena ozazi ukuthi ubuqa mamanga nombunjani but mina indlela engibone ngayo ngibone ngathi ubungenza ilima vele ola lonke sekho ke lapho umuntu uyena ozaziyo umuntu yena ozaziyo because nami ngiyazazi ukuthi konke engikushoyo nengikukhulumayo angikukhulumi ngoba ngifuna mhlawumbe ukuthi yena abe umuntu omubi noma abantu bamzonke cha uzamela abantu abaqhubeke nje bamthanda ngendlela abebemthanda ngayo baqhubeke bamsupport ngendlela abebemsupporta ngayo kodwa bangayenze ngazi ukuthi manje uwenze kahle mengenzanga kahle kodwa mina engingakusho ngingasho ngithi usamukela umuntu omubi angeke uzokushintshe olokho yabo angeke uzokushintshe lokho udlalile ngawe and also bangabi abantu aseshuthe nabo usamukelo singakadumi ngisho nokuduma thina singaziwa bangaka abantu aseshuthe nabo baphuma kuyena shuthi yena uhleze right yena njalo samukelo yena uhleze right kubo bonke labantu uhleze right yena bonke abantu bayaphuma sale yena aphinda athola abanye nalabo bazobathola futhi manje bazophuma futhi into engiyibonile kushuthi nalabo masephuma kubona uyobathuka because manje ngiyabuka ayindika ayuvele washayela uvala ke mesenza ngabangani bakhe ushuthi yena shuthi kahle wonke umuntu aphuma kuyena ufuna ukuthi kusale nje igama lokuthi ukuthi because yena indaba umuntu engaphumi kuyena ngepeace aphume mawuthi uyamonza lo muntu akekho right aphume nje kuyena like akholelwe nje sekuthenini lento engangithi ngizama umenzisa yona ukuthi akaphume kumina mephuma kumina yena inkinga ngoba yini uyashow offer ayi ukuthi wengala ngoba ala mina but wayala i-country usamukela wayengali mina vele akazangithandeke wayala i-country la ikhohlisile ethi uyangithanda yazi yakholwa ukuthi yena ngempela uyangithanda so yonke le nto wengayenzeli mina weyenzela kwakumphoqa ukuthi ayenze mase silindele umshado country bese size sizokikiza manje bese silindele umshado hawo uyacabanga abusushadile noma kowamanga kodwa phela bongenankinga ngoba bomthanda mfethu yazi bongenankinga shame hayi bongenankinga ngoba bengimthanda serious bekuyinto nje ngenamsebenzi futhi nginayo into ukuthi okusala ekugcineni ngelinye ilanga uyoze shuthi akwenza hayi mina sengiyabona vele bengekho nje layo mina bengiyibe ahlahle ngiyakagamela ngicela ukubuza something ne you mentioned something ngabangani bakaSamkela I think ama-tycoon ngibone podcast la beye kuyo ne wathi kena abangani bakhe akaze bamsize bebemdlela umona ngokwazi kwakho since nabo ububajwayele uSamkela akaze bemsize vele abangani bakhe yabona mina ngeke ngiqamba abebengazenza izinto phambi kwami bebexoxa bodwa phela amajida right but engakusho ikona ukuthi kodwa uSamkela beyakhulume vele kumina ukuthi abangani bakhe this and that and njalo ngisho ukuthi isona sizathu nami singenze ukuthi ngigcine sengibona ngaso singempela kusho ukuthi bayamyuza yabo izinto abezisho nje ngabangani bakhe ukuthi abamnikezi lutho ngimbuze ke nami nje phela njengomuntu nje wajola naye ukuthi how njengoba nihamba ama-event nje mfethu niye endaweni wara story nje awutholi lutho like wena nje next athi nje yena no akatholi lutho but bengazi mina ukuthi angazi ngibona abazana bebodwa but mina ngitholile kubona abangani bakhe oyedwa abungitshelile ukuthi uSamkelo ibona abamhlanganisa nomalume yes
ngoba wayetrend avele ngakho ukuthi ufana noTura nani nani. So shise nabo babona itrend nje yabo Yeah. base bemthatha from there since nabo becula nanayeke yabo. Okuwukuthi naye mangithi ngiyakhumbula kahle mangingaphosisi naye ngathi waqhamuka nestory esiwukuthi ningathi nayo yena wabahlanganisa nabo yayibo engathi uyena wahlanganisa abafana amaTycoon noTira. So angisazi mina ngangisho ukuthi uba uqinzile between bona angazi bazana bodwa kudala mina ngibaze nje kanye ngesikhathi esisodwa but nabo lesa right no mina phela ngiright nabo because angikaze vele ngize ngixabane nabo angikaze ngize ngibe nje nenkinga nabo like ayikho into esayibangana nabo because even esexabene yena nabo nje ngisho ukuthi bengikhuluma mina naye mhlambe bengikusho kuyena ngabo bengisuke ngisupporta yena ngezinto abesuke ezisho kumina engixoxela njengomuntu wakhe. So nami ke ngifaka isandla phela ngimsupport ngimbonise futhi because ngikhona for lokho empilweni yakhe ngani ngimtshela ukuthi no kwenziwa kanje. So kwazi kwafika la esekuthenini guys abadube abangani bakhe nje kade sekufike nesikhathi sinise ukuthi abe nemoto. Inkinga yakho ukuthi baxoxa izitori ezingafani. AmaTycoon mina ngitshela okunye uyena naye oyintshela okunye because AmaTycoon athembe sengitshela mina njengoba esekhipha broadcast yena ukhuluma engazi ukuthi AmaTycoon bengafuni ukulokhuzela imali kodwa ngithe mangithola ngathola ukuthi khona into eyake yenzeka njengoba esekhuluma indaba o900 abakhulumile uthi wabacela esikoleni imali engango 900 bathi mina mabe ngichazela mina bathi mina into ayibenza ukuthi bangamniki imali it's because washayela imoto yakabani Avis what ngithi mabehamba ama event baningezwe imoto yabo yes yeah. So kuthiwa angazi kuthiwa walayisha amantombazane yena uGuy lo ngokubisoka ke phela yena uyisoka ngani so nje kuthiwa kwagcwela abo girls emotweni kuvibe kumnandi shise waba nezibhade ngani umuntu alimalani yabo. So kwaphoqa phela imoto ukuthi fanele ilungiswe before iphinde lapha bathatha imali mabesho imali yagcina isebenzile ngathi yabanga ngo16,000 ukuthi balungise inkinga yeseyidalile bathi basebeyibuza ukuthi base bezoyithatha phika imali yokumnika esikoleni emva kokuthi yena edale lento ayidala bakhokhela imoto imali engaka ne shuthe yena makuwuthi into eyenzeka ngempela shuthe yena welindele ukuthi bakhokhela imoto la ilimazile baphinde bamnika imali abazali bakhe ngani usamukela kanabo nabazali. So into enjalo nje mina bangitshela kanjalo because phela bangifondelile emva kokuthi kuphume lento basawu kanti manje ngibalisile sengabe ukuthi mina kanti nina kazi zikhiphani because phela mina ubungani beni mina ngazi ndabangani mina nje abashe ekhaleni yabo hayo seyayichaza ke ama-rich namaTycoon masezofundisa usamukela hayi bamaTycoon bese amajita ayizamelayo ngiyangithi ngithi barithi bayayibhatanisela okungangokuthi mina bengize ngimbone ngathi ungcono yena nginawe angazi ke mhlambe noma nina nibona kanjani mina bengibona yena engcono kunabo and ngaphinda ngathola nokuthi bathini kwamala kaza abatshela like yena kuningi nje okumenza ukuthi abe iscam vele abangani bakhe bathi akaza abatshela ukuthi kuyaholwa akazazi abatshele Futhi atshelani. So bathi leyo nto bayizwe manje sekukhona nathi nokhabajana ondodana kukhulunywa ngamadola bese bethola ukuthi awu kanti kubulawa amadola okungangokuthi ngakho uhla kuleya broadcast ngiyobina ngamalokolo nje ngangingakaholi futhi wengangitshelanga ukuthi sisi yenza cha kangaholi mina amalobolo nje wayibhubhudlela yena amadola amalobolo mina ukuthi angikhali ngoba ngizobhubhudla amadola omshado bezalobhubhudla amadola omshado nje mina cause amadola amalobolo wawadla yedwa maye this guy is unfair right Ngomshado uzoyibulala. Awu bengizoyibulala mina Wayona lento. So nje guys mina hayi ngeke nje shembadla anginandaba mina futhi noma abantu bangasho ukuthi usamukela ungisizile ngabe semina ngenzani lalelani la awukwazi ukusiza umuntu umsize
ngaleyo ndlela umsize ngakho not like ubengondla angifuni nje leyo nto leyo naye uyalazi iqiniso angondlanga mina oqala ungoqo futhi nemali naye uyazi akathandi nemali yakhe and anginandaba vele nayo ngingizelanga imali yakhe mina ngangize ngothando nje kuphela ngangize ngalo inhliziyo yami naye uyakwazi futhi lokho ukuthi usamla mina ngangizele ngenhliziyo yami webona futhi iyonto eyayimchaza kakhulu ngami iyonto emenza ukuthi ahlala unyaka wonke kumina ngoba yini bengingazange empilweni yakhe ngemali ngimshintshisa ngisho ama restaurant namatranga namhlanje mina bezongenza intsha kodwa ayikho inkinga uNkulunkulu nedlozi lami bayazi lo ngimshintshisa ngisho ama restaurant ngathi bhuti ungazenzi into engaphezulu ekhekheni ihlana le Petros awudingi ukuthi uziye ko Florida uzuye ko South Coast Cape nala usamukela uPetros ufundiswe yini sahlaphansi Petros ubengasayi kwezinye indawo ngitsheleni phela bengasayi kwezinye indawo besidla ePetros baze bathini bathi ngijabuliswa uPetros watshelwa yiminute babazi ukusave nje ngoba nalama restaurant aya bayithanda ngezinto ezidla bayithanda into eziphezulu bayathanda nje kuba mkhulu ngamehlisa nginoya ehlisa baba amaphaphu so ba right nje konke kuzozenzakalela akudinga ukuthi uzufoste izinto nje kakhulu sase siyalungisa sahamba kahle nje ngepace right yabo njengoba usponsor indlela uPetros and mnandi Petros manje usamkele mase kuthiwa uyabuya uyazehlisa kuwena axolise athi ucela ukuthi niqhubeke nishuthi mina ngeke ngisakwazi ukushutha naye ngiyasakwazi isigebengu lesa engisashutha mina nesigebengu angimzondi futhi hawu emzondi futhi sengimxolele vele no ize ngaxolisanga because la yabo mina ngumntwana wamanzi ngiyathandaza anginayo nje inhliziyo yokugcina nje izibozi la so yena nje ukuthi kuphela inkane enginayo ukuthi ngingithule aphinde futhi aye kwenye broadcast aphinde futhi ayokhuluma manga mhlambe ngama ngazi lento ayenzayo nje ukukhuluma lezi zinto aphinde futhi ngimcorrect la ebheda khona asilwi kuyoze kusiza ukuthi sifuna iqiniso mina ngithanda iqiniso ke shame kuyoze kusiza ukuthi samkelo ubuye ube khona sibe sonke yes ave ngajabula futhi mangase kusibe sonke akhulume iqiniso liyovela lapho kubonakala ukuthi ubaka hlahla namanga yes because inkinga siyadinga ukuthi simphikise ngoba lapha le yakhona uzofika akhulume into engekho ingakho ufuna ukuhamba yedwa why ufuna ukuhamba yedwa awufuni samkelo umelana neqiniso ube yazwana ukumelana neqiniso ngabe nje uyeza sibe sonke ubuzwani futhi phikiswani usamkela ushilo wathi ucela u30,000 ukhona 30,000 ngokuthe yena abantu engisho yako le abeke yon podcast abamnikeza ngo 30,000 le podcast nje beyingeke izimnikeze u30,000 Nkosi yami ayibhatanisela ifane nathi ifanela nathi ayibhatanisela yena uzibalaleli nje iqiniso ngoba ubazi ukuthi la kwi hangout uzofica wena ezinamadosha ibala and ungifica mina ngohlezi ngila futhi ngiyangisho mina ngimnqeni mina ngimnqeni ngiyayifesa futhi mina i-podcast esizofesana kanje ngimtshele angitshele bese siyadlula kule ndaba because ayikho into engiyifuna njengokuthi akhulume iqiniso abese ebuya ezozibeka nje inyathelweni zami ukuthi mina bengiyindoda yena umuntu wesifazane ubengakholwa ukuthi indoda iyamthanda ingalali naye bekwazi ukulala ngithi ngiyintombi uyinsizwa kalala siyakwazi ukulala so2 yena ubengayikholwa yini lona mase ngikhipha igama lokhu Muse usephathwa yini bekufike ngithini mina because yena uphusha amadola ngami uyatrenda ngami abantu bamthandayo bambonga ukuthi ungiphethe kahle nani into engicela ukuthi nabo abantu ababoni yini ukuthi usamkelo esashutha nathi ubengatrend kangaka yes best friend but uthe eseshutha nawe yatrenda kakhulu ngenxa yokuthi kwaba khona umehlo ngenxa yokuthi usufikile empilweni nanokuthi yazini mina bengivuma bethi yonke into usamkela ayisho yabo lento wena usho ukuthi mhlambe ninabe nibuye nimphikise nifuna ukufaka imbono yayiko la mina usamkela bengizwe njalo ngisho ukuthi namalobolo wathi amalobolo siyolobola ngathi samkela amalobolo kulotsholwa kanjani manje futhi kephi into encane le wathi ayikhula yonke into ngizoyihlela
la solobolela khona mina ozohlela yonke into ngathi hayi mawusho njalo ke ayikho inkinga futhi ngangenandawo because phela vele it's not like kwakuzokwenziwe ekhaya mhlawumbe ngizoba newari kube kwakuzowenzela ekhaya cause like angeke kwazi ukuthi ngazodlalela ipoints ekhaya ibolonto so ngathi hayi okay kwahlelwa nje uyena okay and akanankinga ukuspenda imali akanankinga uyaspenda nje usamile imali uyaspenda nje usamile uyaspenda cause kushuthi uyazi ukuthi yeah yes akwazi singaspenda nje for nothing Yeah. and yabo lapha phethe iningi ngaphula imali ayisebenzisa imali ebolweni tshela yabuya isiningi ayabu in one day yeah ningi wathenga because la amabhodlela se empty ayinga empty ingoba phela ingoba vele kwangawona amalobola ngempela sasibuye nawo ebusuku aphuzwa ebusuku saphuza nje sonke nabo mkhwekazi labe kwasesasolobola kubo yabo nje okwayibhuzelwa nje kwayibeka ne vibe yabo ngakusasa ke cause phela ngakusasa ekseni ngovivili kaMadaleni yabo sekufanele nje kuthiwa hey baba sekuthiwa baba ngama MT ke ngoba phela manje ihenesi sandla manje nekesi labhela li-emt wawukhona uyacabanga iy'dakwa zonke lezi sasambe nazo oyibo babezoutshwala bayiphuzela nje utshwala nje kwaphela manje ugogo khona ugogo nomkhulu or umama nobaba lapha nani wayemhayirishile or ifamily basamukelo lapho usamukelo wakhuluma nabangani bakhe bangale emakhaya Kulekile ekhaya. Odlamini, Osmankhulu. Andile, hello there. Hey. We Andile Dlamini shame. Hayi. Git, salute. Oh Andile bona bebe organizer guys inkomo kwaweza kubuka Andile lezi inkomo naniyibona. Bakhuluma nobaba wakhe noma wakhe ukuthi fanele babo mamizana yabo nje. Yeah. Then ke kwa hawu uma ka Andile nobaba Andile loyo laba babejukujuka lapha phambili yebo Andile Andile uyamazi uAndile umngane wakhe usamukela uAndile Dlamini engumazi khombisa wena umngane wakhe bobazwana nje bonke bakhala naye ne oh no umlulu wahlala naye usemakhaya lo ule ePimbi uAndile ubezenza ube ubhuti wami because sabadlamini ke phela so and futhi sazwana kanjalo ke even naye ibandla kusiyami ngokuthi sabadlamini so ibona ababe nenkomo babiza nobaba wabo noma wabo kwaba ibona ke abantu ba organizewa nje ibona laba and into engakutshela yona ningabajaji wena uzothini iqhamuka celebrate siquka sesele emakhaya sikhona into engizoyenza la wawuzoyeka yini iselebhu lingena emakhishini wena wakoba la ngena selebhu nama ngizovuma unadla nje ngami ngizovuma nami ngizovuma nje ngijima ngiyovela kuma TV trend yizo noma bona babenga understand kakhulu vele abantu abadala phela but nje babazi ukuthi okusalayo kuyo trend yes siyovela kuma TV and futhi I think babetshela ukuthi nabantu bayazi vele ukuthi kwenzakalani vele ngetshe ukuthi abantu baqanjelwe amanga babetshela ukuthi abantu bayazi ukuthi kuphushwa ikhonte so hayi kodwa shem mina hayi ungifundise nashaya uvala hayi ungifundise mina ngisadlalwa shem abanye abantu endingiyabonga samukelo thank you so much ngeke nje ayikho umuntu osawuphinda ngidlale la kule industry yo train nani ngamanga sinhlala ndawonye nosamukelo sithi saqabana nje ngamgcina lo day nje sakhuluma ngayo Phindanga ngisabona ngiphindanga nje ngaqondana naye sengithi mangiphuma nje ngihambela ngibona imoto yakhe yabo ucameraman usakhona ngicabanga orasekho yes bakhona boyithu lo munye ngathi ubesaya emakhaya kodwa sibuyile ke ngaye sibe khona nje bonke Wacabanga ngiba kanjani nje mengasethiwa nahlangana because ngihlala ku-apartment eyodwa mina mfethu ukuthi mina yabo mina mfethu nginenhliziyo enhle but uma usangenza inja yakho ngiyakwazi ukuba inja mina ngeke ngimbingelele nje umbingelele indlela angicika ngayo angeke until azenze lento engiyifunayo
Yeah. Because ngeke ngize ngenze ngazuthi ungenzele kahle ngoba naku ngifuna ukuprovela abantu noma ngifuna ukuthi abantu bathini njengoba bengidakela nje nabo bengitshela ukuthi babo wena usamkelo wara wisho story lutho nje lutho mina naye lo besizizanela 50-50 besizana mina naye and angishongo ukuthi ngifuna ngithande ngenkani noma thana yena nami ngenkani ngilwa nalento yokuthi usamkelo ubukise ngami phela nami ke bekungiphoqa ukuthi ngikhuluma kusho mina befana ngithule sho Samuel bekufanele sime posta ama conversation ethu sinaye esho lento ajoyo ngithule Ningoba ngamthanda umuntu okhuluma iqiniso. ngithule mina abantu bazi ukuthi mina ngangifuna into ecijile yakhe njengoba bengidelela kuyimanje kuthiwa songaze ukhala into ecijile wena wara nginengane mina mfethu endala okusho ukuthi into ecijile kade ngayiqala manje ngase ngizohambe ngase ngizoze ngigijimele eyakhe ngize ngikubo ukuthi kwasha kwacima ngobani Ngazuthi igolide. ngingakoyizwa ngishukizwa sengiyahlanya Wayibamba. hayi ukuyibamba sho ngayibamba wayibamba awuyena ke semngekho ngqi hayi right futhi mina ngazi ukuthi ngikephi Wena Mulini Into nje. wayibamba. Angazi ngiyibambi. Awukosemthina. wawuyiphuthisela mina mina ke ngihlale Thina kwathi kwakuserious kakhulu sasazi ukuthi content. So nje Even if kwakuyi-content akukho la kwavuka khona kuye lutho. kwakumsebenzi shuthi umsebenzi wakho uyawurespect. uyawurespect kakhulu ke yena shame Yeah. but kuhle ukuthi angezi ebantwini ngokuthi njengalento ayenze kumina ngahlambe eqala kumina ngazi wena ozaziyo but sengakusho ekugcineni iqiniso yalaza ngimqambeli mina manga akangitshelanga Ukuthi niyadlala. akangitshelanga and mina ngavele ngakhetha that is why kubalekile ukuthi akutshele because akazi ukuthi wena uzoyithatha kanjani And futhi nami ngangitsho like senjolo wangempela. Ngangitsho like seku serious. njengisho ukuthi nabangani bakhe babazi ukuthi i-content because ngase basemangabe bengitshela ukuthi hawu phela manje na wena mawupheshi ithini samtshela babeza amashuthi ukungichazela yona lento esebengichazelana ukuthi ibona cause bathini bathi ibona abamfonela ngesikhathi se-trend le yami cause mina uTira wangirecognize ngemakoya berries Yeah. ne ngangiyithengela nje imakoya ngiyiphuza lapha yana endlini nje ngangosizwe imakoya so uTira ke wasefuna ukungilethela ke imakoya okay sharp ngangazi ukuthi uTira uzothuma abantu bakhe bangilethela imakoya and futhi okwangebona amathayikhula okwangebona futhi osamkela cha kwakwabani nje ubhuti awathi uyimanager Yeah. uTira lapha emakoya bearings bangilethela babehamba ngemoto yabo laba bengilethela izipho okwakuyimakoya nezidlo ukudla ne-microwave yabo amathayikhula nosamkelo babehamba bodwa ngeyabo imoto so mabefika laphayana bike futhi sisho ukuthi mabesho bona bathi usamkelo bathi usamkelo bambiza eseke emakhaya ngoba after isithembu leso shuthi content iyayise iyaleka so nayo bengase nayi content eqondile ukuthi zikhiphana yabo eseloke yilonto leyo manje laba bambiza eseke emakhaya bathi akeze ngoba bebona le trend eyobani ewubani bambiza ukuthi nomfethu yazini awukhuphuka ukuze la sihambeni sonke siya eMlazi kombali umalume uhambisa imakoya bearings khona okay beza ke bonke okushukuthini kwawukuthi usamkela ahlangane nami amathayikhula amhlanganisa nami amsuse emakhaya weza la uhambe ngemoto eyodwa kwasiya lapha eMlazi okay oyokuthiwa sekuphinde emumva ke wayesethi ubone ngazuthi imini umuntu efana aqhume naye i-content
Wakutshela kanjani? No. Utshela abangani bakhe sengizwa ngabo mina manje futhi ngoba nakusekwenzeka kanje sebeyangichazela ukuthi kahle kahle bona indaba ihambe kanjani yabo. Bathi wathi ucabanga ukuthi avele asale seyibambela mina aphushe nami icontent. Because vele uyatrenda yes. Okuthini okuthi kwakufanele ukuthi uSamukela athi mephinde ehlangana nami okwesibili. Abe seyasho ukuthi mbali. Ngizwe manje uyatrenda. Ngiyacela ukuthi siqhubeke si-act njengabantu abajo and ngangeke ngibe nankinga shwele. Mhlambe inkinga ayizofika la emalobolweni ngangeke ngwavumi kamalobolo ngibe ngazi ukuthi siya-acta sivele la sijoli. Yabo. Kodwa nje ukuthi siphushe icontent cha ngizovuma vele shame ngangela inkinga sizoqhubeka nje icontent siyi-actele. Inkinga nje la kwazi nje ngimina nje washusa nami and mina ngakhetha. Mina ngawona nje indoda nje engithandayo. Angibonanga nje umuntu uSamukela because even nani ngingayitshela ukuthi wayedlala. Ngangisunani Jola. Ngempela? Yes. Kodwa uyaqinisile because vele abantu abaningi mabeyitshela ukuthi into serious. Kangisinani Jola. And lokho wayekusho kumina like wakusho shame. Ethi like ngaso leso sikhathi engiqala mina sibanga yona indaba ukuthi ke ishutheke phela ke ngithi ngifuna silale ne. Wasithini wathi yena even kwa nina akaza zalala nani wakusho nje lokho yabo ay kokufanele ngifunde lapho sisi ukuthi and anginandaba kusenandaba ngalenza iphutha lami ngangambona wangidlala but akangidakelwa phela mina hambe ngikhuluma la ku social media manje ngazuthi ngangazi into engilwa nayo ile ukuthi enze ngazuthi ngangazi ngangazi wembali kune recording uSamukela ayikhipha ne le recording le yakuphatha kanjani ayiphatha ngiphatha kabuhlungu because yabo mfethu iyafana ne-screenshots angayilindele mina le nto why mina ngikhuluma naye ngiyamncenga ngiyaxolisa entweni emcasulile mina kushuse kuyena ngupopane nje yena uzibukela icartoon hayi nayi icartoon la iyakhala iyaxolisa mina mfethu konke engangikukhuluma kwakusuka enhlizweni ngixolisa ngoba yena okukhombisa ukuthi kushise nokudinwa kwakho kangekona we-actor hayi mina mfethu hayi uyakwazi vele uku-act hayi Samukela we-actela nje shembe ake kumele thole ivula vele ushaye acting finish avela act nje into eclean cause namanje ngithi manje la enini ebantwini sengazi manje mina ngingazi shwele ngangazi nje kuzolunga and uzoba right akuphelile kuningi okuhle kuseza for wena kuningi osazokwenza ku2026 and kufisela inhlanhlane love you so much thank you so asingenise indaba ezimnandi njengamanje siphume kudoti wenkulumo abantu ositshela ngeevent yakho ukuthi nini izobe ikuphi birthday yakho phela iseduze guys mhla ka 31 January i-manager of the world iyazalwa so ngidecide ukuthi ngiyicelebrate le birthday ngizobe ngiqala futhi ukucelebrate i-birthday yami so gcine ngithola indawo eKhavo eMaboneng right so iyona indawo esobe sicelebrate kuyona bakhona ke engibatholile ama-artist guys engikhulume nawo azobe khona kwi-line up nje kuzobe kumnandi uShandesh ngiyamthanda uShandesh yo nalokuthi ngiyayithanda ingoma zale ikephi seLimpopo yes ngiyayithanda ingoma zaseLimpopo because uyabona nje uShandeshi ushapa memilo ocula le ngoma le ethi abapepereze naye kuzobe khona because naye ngikhulumile naye kube khona amaTycoola obvious you know the story kube khona uPretty Masompisi kube khona i-influencer yethu Thembeka Nxumalo uNomarali ichomi yami so guys baningi nabanye ngisazama ukuthi ngikhulume nabo sibonisane nani so enye futhi poster izophinde futhi iphume yabo enabo mhlamba abanye nabanye amathikiti atholakala checkers ne
Checkers, Pick n Pay. Yeah. So guys siyacela Nkosi yami siyacela and this time sivele nje sawachibhisa nje kakhulu. Senzela ukuthi sifuna ukunibona ukuthi nizosupporta ngana yebo lonto le aship nje ngendlela nje imanga lisazobe buthwa phansi nje amathikithi azobetholakala futhi nase gateini because uJanuary siyazi guys abantu basayixayekele kuyale nale kodwa egateini onesifiso nje azobe khona ungena egateini uthenge so bafethu ngicela ukuthi ningiprovele ukuthi ningithanda kangakanani lokho if ningikhombisile uthando ngisazonenzela izinto ezinkulu ezinhle ezimnandi ezizosenza ukuthi sihlangane futhi ngisazokwenza endaweni eziningi njengamanje ngila eGoli Durban anginilahlanga ukuthi ni impilo yami ngizoyakha ngapha and ngizosebenza ngapha so konke fanele ngiqale manje ngikubuilde ngale uyayibona this is why birthday yami ngizoyicelebrate ngapha nabaseThekwini abangakwazi ke Nkosi yami ama-taxi wa 400 bese kuthi buy ibhanoyi ke fly njengana nakhona guys ngayo kuyofly kodwa kuzoya ngawe ukuthi yabo ya afford yini yeah bafethu nabanye ke ngiyazi ukuthi khona abantu mina bangithanda lokho ukuthi bangawathenga nje amathikithi ngisho bengazile yes so ngiyacela Inkosi yami kephi la nikhona nawo Eastern Cape Limpopo ikephi Cape Mpumalanga kephi mina nje guys nginithanda nonke ngizocela nje ukuthi ningisupporte isupport yenu iyona ezokwazi ukuthi ingenze ukuthi ngelinye ilanga ngikwazi ukufinyelela nakwezinye indawo ezikude la engikwazi ukuthi ngifinyelele khona eyizwa ke leyo nto ngiyanicela ke bafethu nithenga amathikithi mina Hlengiwe Khumalo uma ukuthi ufuna ukungilandela uzongithola ku IG nguHlengiwe Khumalo Facebook Hlengiwe Khumalo na ku TikTok nguHlengiwe Khumalo izobonana nazo ke niyayazi ke i-manager of the world uMbaliza Madosha so ke mina guys niyangazi ke on Facebook ngine account uHlengiwe Dlamini ngibe ne page engisana nje kulivula elumbali wabantu Instagram ngombali wabantu ka TikTok umbali wabantu yayizwa lonto so ke nganza kwethu siyacela nje ukuthi nisifollow noma Hlengi njengoba seyichazile bese ningakhohlwa ukusubscribe la kwi-hangout phela nje ni subscribe nje ngobuningi benu nganza kwethu izoloku iqhubeka nje i-hangout and sizoqhubekisa ikona ukuthi niya subscribe niya like niya comment you understand yes nibeke nje nembono yenu ungayeke kube umbono wakho so ke guys siyabonga see you next time bye.